Kele kele kel kitmerne Kogo agan khel kitmerne Sira orlorik Vira orlorik Lorik Seva orlorik Lorik can Sira orlorik Vira orlorik Lorik Seva orlorik Lorik can Kele kele soit merne Koçinari boit merne Sira orlorik Vira orlorik Lorik Seva orlorik Lorik can Kele kele açık merne Koanuşik baçık merne Sira orlorik Vira orlorik Lorik Seva orlorik Lorik can Spas تماشاوانین هجا جارك ادن ببرنامه چاندی املی گلوانن دوی برنامه مده براستی میوانه کمی هجا هنرمنده کمی هجا ستefan ابرامیان میوانه می اسیویت کم لویار نگاریه وک هونجی دزانن یک ج نشتجین و آخه ارمنی هبون از بجم جبر کو ج سال 1915 حتی ایرو باوی کی زانستی باوی کی سیستماتیک اف گلaya جویا خیات دور خستن تبی چند خو تبی هنر خو تبی همه تشتی خو جیانه روزانه ایرو یک جوان کسایی کلویا خمایی و دجی و هنر خو پیشکشتی که کونی ایرو به صحبت اویجی باشتر ناس بکن ستefan میوانه می ارمنیه و یک براستیج بومج جی کیف خوشی کو میوانه که ما ایرو استیامی تو بخیراتی سر چوات سپاس بری کتور برنامه ما تدگت دو کت کردی دهنه کی از استنگیا بجیم لی امویو باوری دنن زمان بویرنگی و تیرا خوبه که کت درد و رمان خو یا جنب بجن کلو درد خو بجی براستی موزیکات تنه هاتنا تیا تنه و درج با مجی کیف خوشیه براستی ام پرگرینگی دنوی که وقت گله کردستانی یعنی وقت نتوا خو ام دخوازن لویاخه همه توینده کاربن بناسنامه خو به موزیک خو برنگی خو آزاد بجین جبر کو ام تجاری یک قوم یک ملت آزاد نشی حتی رو قطن بجیرو پیو دخوازم و جبر یک جهاتنا ته برنامه مجی که خوشیه از خوازم هنه کی تماشاوان مج تناسب کی براستی ام جی هنه کی تناسب کن تکنگی دست موزیک کر و اف جیانا تیال آمده و کسی که ارمنی چخاص رید دیده کت کارب موزیک خو برمنی جی پیش بخه و بجین سریلا سپاس و از میوان کرم برنامه خواه از کیف خوش بوم ستران خواه وارد بجیم لوی کیفتر تشتکتنه از تماشاوانا را سپاس دکم برا ناجی قصیرامنن نرن بلکی کردی از مینات باش نکارم بجیم اما از وقت نظام گیتاری بخوام از بنا خوده قصی که من گو قصی که من تفاهم کری از خبر بدم موزیک پیش موزیک از سمسوری من کولکی
15 سالی از هاتم آمده و شندا جیانم برا درباز دوه از اندزیاری ماکینه از کار خال سر به دکم ما که از بومه وربا موزیک در رحم دا در قلب دا در دل دا هیه درنه کلای کارم دا از موزیکی جی تف درباز دکم از لسر زمان کسی که کانم از خبر دیم از دبیم از دخوازم دلا که موزیکا ارمنی موزیکا زمانی موزیکا که بیر بویه میجیا دا وندا بویه از دخوازم جارد وردنه ده هفبینه که خود بحث کردی تگویی که اگر که موزیک تونه باز نکرد بیجی اما یعنی اف حس کردنه که پر خورد الگوری من دلم رو وکیده و گوتنه که پر مزنشی فراستی یعنی الگوری تا موزیک او خاص بباندور السر جواکی السر شخصا کتابی کیس کردی تگویی سدیست تکاره نه کی بيجمر يعني مثلا موزيك ايرو جبوتا واتها چی يعني موزيك تنبه از دمم رنگ دنيتنا يعني آهنگ دنيتنا ريتما دنيتنا يعني تشتك بيبي نابه كي يعني مري خا دسكنه بلن نگه مري لا حرير كذا تشكي خبر تبي يعني موزيكا بده جد دل خودت بالرنگ بجوش بکلجان خود بانگ دادی و تشتی که مفهم کرد بخواد پرورده هم موزیکی نگرتیه مثلا میناک کنسرواتوار نخوندیه وقت بریانش باس کرد اندازیاره بشه مکنه ده تو کاری خو دبار خود که قط نبیان دیوی کاری ده و تجلك أموران جد كاري ليخه تشتهد زانم يعني تتخوز تبحث بكين شن حب أمورات تكاري ليخه وأف هلاتيا خزائي أم بيجن أكو هم خزائي هم هنري جو كتير غوريتا يعني بپروردهی تكاري قاس الأسرمانتان آخر وتكاري هناك بحث وان أسرمان يعني أجيب كجمرة أسرمان زاروبم يعني أمور تنبر برای من مزن را گرتن باومن işte me bir dizi diçu leyla xistin az behim bum yani ne biramı kinga mı dest bekir ama bir tembure ve dest bekir o da gitara kemanı piyanoya o dilli kaval قشکه کنم نفس بس نکم واندین آن سر اوده گیتار باغلامه از لبان بسته آنی چه دکم کار خودکم اما کنسرواتوار مدخواست از بخونم سر یعنی طلبه جت نزانیه ریا خود کیجان هلی دا باجو اما و به قسمت ama müzik ev tişte ki derne dilete da yani ne kadar berdi işte bana bir mesela ve nakhand az ve karin nakım ne kadar be az de ser ve karim ama lisser kazancı az düşmüş yani de fikri de nenim az da khazım de fikrimi biraz مروف فهم بكن ديه أو مرة لازمة. يعني بفيقوتنا بموسيقى. تخديني إنسانة تخديني مروفا شيرمني بن شكرت بن يعني خلك المزوبوطاميا يعني كردستاني تخديني وان. تشتك يعني per güçlü dibin ha per heze. Ne kani be hazar أوي بكلمة بكبربم أما تكاني بسترانكي جيبيش هر إنساني. تشتك بالام كشان قبل بحث كرت أقول إذا السرمانين كلية خم نابان أود جهية
Heneki bağlamadık şimdi mesela Dinav Ermeniya da biji u dinav Suriyana kesin kul udiye dixin pıran. Pırın, evet. Ut tekliya müzika Ermeni ya Ermenki Beli. çi yani jikuti. Yani ut, ev, hani dibin karakteristik amur, yani ev duduk heye, ev çıtı işte bağlama ya da tembur, bir müzika Kurdi, bir bilur çıtı dikeve dilemeri, işte müzika Ermenki jî ut, Udu. Betur udu ez var. beter udu. Yani duduk pırzedetir, kamança heye. Ama o kamançalı hela serhade, hela Kafkasya ev gidi. Ama hela me minahte goti ut zedetir ledkin. Az jî yani de müzika az hazbım ve benim ama Elbette. bebe me kem evgiya bebeler bas bikin. باشه والله تدی امکان من استیوژی زده نه باشن یا نه من بخواستا او استرومان کتیله دخل سه حبا جوانا تکاری بانیا هر جاره به استرومان که تلیخسته بلکه هن رنگتر بایاجی Yani ev stran dici zani yek stran henin ve amure derte derva hani ev hisse ve ev gotuna ve amure belli mi? باشه استفان استخوازم کی بپرسم ل باکوری کردستانی لور لآمدی جی انجام بیجن هنه کی دنم تایبت بیجن تکیلیات به هنرمندار چرا دیدی و هنرمندین ارمنی هنن تونن ناسکرنات تکیلیات بواره خو پیش خستنی ده argümanın teçinin hoşa peş dıxı. Yani az naskırını az behela gavadıcı hani gotuvi az hem baver dikim az hem hevi dikim hem ku la ardeha be degerbe müziğe. Hani sıfte bir müzik degerbe ve ما پاشجی یا جی دوای به درجه دجی دوای دورا امکانن ورن اما سفته به عرض خود برا داره او توزا سر برا رابه yani برا مروف ben va emeviye yani va müzik ben yabancı işte müzik. Yani ne yabancı evra yani. Yani bu müzika Ermenki müzika Ermenki yani yani maite yani yekçaran işte bu Kurdi va tev az dibim ay dibe aynı va yani zaten ete yani yani ser gotine em navav da girbine zaten bir navav kevem ketine navav müzika majik ete navav از دخوازم وال سفته داره ناوه ما پرنا مهمه راست کات خوازم موزیک گو داره بکن استفان به او موزیکا بیانی بچید بشیم müzik afla موزیک افلا az yekçara bir dikim boy ve defterci farani Eladani stavkelasi Lango zargir dispatsi Gulandun çer nıstalatsi Vayle gulo yaman gulo Gulandun çer nıstalatsi Vayle gulo yaman gulo Canoy 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 can Canoy 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 can Canoy canoy canoy
oy can, can oy gönül tumar can. Çoli gerun gergeniz, apoda degar keksiz. Çarçı martum videksiz, hamre oski mor naziz. Can oy can oy can oy can, can oy can oy can oy can. Ez xweş. Gava merul van melodiya godaret ki merul brasî dibîne û hîs dike ku ne muzîkeke biyanî yani. Ne? Yani melodî jî û hîskirina wê jî ya vê axê ye. Voy wê jî merî ser dibe ki bi gohiya keve ki aşina bibe yani bi gohiya da ew bîr dibiye zaten ki biyanî biye ki bîrkirin biye çi biye merî bîr dikiye. Yani berê her tiştî godarî kirin ne? Yani heta ku mirov nebîne nas neke godarî neke nerînê wî dibe ku ne yani neyînî be xerab bi derheqê wî tiştî de yan ji wî netewî de yan ji wê muzîkê de ama gava ku tu pêr bidibistînî tê bibînî ku bi rastî mesele ne wisa ye. Ve vaya ne sunce milletê me yê jî bi rastî yani evê axê ji ber ku sîstemê bi xwe herkes girî ku dûrî xwe be yani ji dûrî nasnameya xwe, dûrî zimanê xwe, dûrî muzîka xwe be. Heman tişt sedan sal li serê Kurda bû, li serê Keldaniya yani Süryaniya, Ermeniya gelekên di. Mixabin îro em heme encamê vê yekê dijîn û Ermenî jî yek ji wan qewman in ku mixabin wek twana te jî behs kir. Ser gotina te mesele kirbin li İstanbul'e ev aydîk me hevo işte em bi heval kiva çûn li vira me got me stran jî gotin me govenda xwe jî girt. Ew 15 sala hevalê min e. Min re got tiştekî ben li me ne değişike. Ne dûrî Ne durmaya? Aynı mi goy aynı yani personaki min boy naskirine ta tiştekli me persona kiriye. Perske ke tarabem ke teta ne dure have. Yani am ven nakne am havde nas nakne am persi nakne. Yani meri mirov ke nas nakne meri perstike. Meri havde nas tike meri deva heval. Meri samimi dibe müzik jî werge, kültür jî werge, çand jî werge. Ama gava hûn deriyê xwe jêr bigirin hûn nabînin yani nekev hundir nas nakin. Pirstin yani boy ve pirsê kelime pirskin diye ez vê min va proje çêkir. Projeyeke te jî Serenata, hebû, qedexe. serenatên qedexe ez barim ne? Ez xwazim hinekî te behsa wê bike Stefan yani ew proje wek te behs kir ji bo hinekî naskirineyê lê kengî dest pê kir gihîşt kîjan merhelê ew daxwaza ku te dikir bicî bû bicî nebû. Can bu ev stranekî me digotin hani vakta ez telebe bûm işte gava dijî min got ev müzîkê biyanî dibe ev müzîkê çi dibe hele ez min rê ez pê değişime yani min jî got ez projekê çêkim yani proje jî min ne got de min carê me top hev dikir hani me hani hinda hev ev stranana min got tiştek piçûk kez derek piçûk de ji derê di sanat merkezi hebû li galeriya me vir da hani her ne fikra me da bû ki gir bibe mezin bibe ama qebûl kirin yani ev ke derketinê de gotin ev çi wê ev kîjan stran bû kî dibe kî va beste çê kir pirs kirin ew mezin bû proje min jî da ser ev de hekî de vekir
و لدار دجي işte İstanbul'a, Ankara'ya, Hatay'a او ما gösteri mekir. Bu hiç işte. باش قضية أو بروجا قضية No. بردوام Berdevam. بردوام باشه سخوز من کنم سر زمان مثلا زمان یک جه زمان کردی و دو جه زمان ارمنکی از بارم زمان ارمنکی جه تنه کی سر اینترنت وجدار دور اتهیم بوی تخواه فیر کری و یاد جه کردی چاهیم بو yani مثلا رو گلک ام بجن هنرمندین مهنن yani کردجی لی مخابن بجنم کردی نزانن لی تخواهینی کردی جگری yani است پیروز بکن برای هرچی yani هرچی خواست بجه از هیچی فدرکم لامبرت از دم ربنا خدای از نکم مناته خبر بدم yani خزی از منا yani هین akademik دبی از هیم ببم yani az berdevamı بکم yani. Yani akademi var او تشتكي الدنيا يعني او يعني كي انسان او ساش خرط شكل الجوري من انا يعني ايوه خفتنا باش يعني نحو جاز براستي تشي بكم يعني وك كسكي كوب موزيكا مجولد بوك كسكي ارمني ايوه خفتنا باش لتنا كي تبشتر بخه جبو موزيكا belki baştır beş belki موزيكا كرديجي استرانيوجي تبجي تي belki قابك دبيجي جمره ليه از خوازم بيجم يعني او هم بناتي كرديش كوهات yani zaten السمسورة المالجي كردي دبيجن بزمان ما سمسورة لفرا هبكي فرق دكا يكجان انجي دكن يعني دكانن اشتحنا كذكن بهاجو يعني تلا زمان عماد دبيجي ده لخاد دوركتي هم يعني çava بكم از لبرا بابا از بفيتش اشتي از خبر dedim az tarım semsure bir yani avcı degişti be her zaman ama az na terkinim yani avna حناك لكن diye az na terkinim az dibim hin serdim yani. O mesela Ermenki çavu? Evji yani mesela bir çava bejim mi xavna xada kale xadi az küçüküm mi go day kahara xavna xago işte mi go merago ki ev piştuk haya işte diye xarabe برای تده و یا بخونه گم işte خونگرنده ama گو او پرتوگا تنه گوته خونگ باش دیه او سه ماه درباز بین یک هانی گو تا خونه دوا دیگه مگو اره ایجا از پر باور نکم yani خونا پر ama او کت دلمه مو شبو مديفي عجب كتو يعني ميجي مد عجبه مديفي از هاتويا بيرامه ama işte merak bu ne var az çağdıkım famnakum paşa men ser interneti dosta İstanbul'a mı فرهنگ مخواست او هات که İncil'e او دست به İncil'e dest bekir de rahat zaten yani hani disaje az per nikam ama ama hat ser Ermenki tkar bixwîne binivîsîne öyle وكذا مثلا قبل كنت سر موسيقى أرمنكي خباتي خود مشينة أرشيفا وكذا بشتر هسانته يعني خود جينه وان أرشيفين يا جنبجن شافقانيين أرمنكي جبو كنت كارب مثلا كردي ده أسنة كده فكري بج مثلا أمش قالك ميوان خود برسن بدري كوستران بج بن موسيقى جنبن ام بجن yani çıkası hun denk bejiye suduar digren hun çıkası jwe kanya denk bejiye vedxun mesela bu te müzika Ermeniya da tiştek olsa hey kut je suduar digre هي او temsilci dibin
te aram mamosta aram bu aram Tigran. Evet. Pêşviya li Sayatnova heye. Pêşviya ana garabet xaço li ser Kurdî pir çû ama yani dengbêjî dime da pir tê em zaten bi wê berdewam dikim. Hatta Ser Sayatnova, li ser Evet. Gomidas. Te de hepevine kod bahs kir bu hepevine ama bahs kir. Dina Ermenya de kesin ku stranbejit kirin hebun jwar aşık digotin ez bar maşuq ne? Aşuh. Aşık digotin. Bele. Ew aşıqana jî her çûn kêm bûn ez barim. Xelas Yani bûn yani ez bim. Çıkarın ki bahsa yok ki. Aşuh paş kez zanım mamosta aram bu. Ev jî yani ama li pêşve minakim bigotî ev li ser Sayatnova pir terin ama Gomidas hevekî dî li ser akademîk şoğulî yani hem ev yani din adamı hem bestekar hem yani her tiştî xebatı karı kiriye yani. Boy mejî boy yani Ermeniya gelek yani ava Piroz mezin yani. Başka müzik godan etkin Stefan eğer kutum müsaitse. Gomidas benim. Az Oy nazanim nazanim can nazanim nazanim oy nazanim nazanim can nazanim nazanim nazan dubaro egar ganat sarero egar korkor sorero nazan dubaro egar ganat sarero egar korkor sorero egar karnan sirum zahiyes oy nazanim nazanim insamarahuniges oy nazanim nazanim nazan duvaro egar ganat sarero egar korkor sorero nazan duvaro egar ganat sarero egar korkor sorero egar خوش مالیوا از وارم توان ستران هنه کیش بو ستران اندیجی بدن آسین هنه کی کرد کرد تبیجه هنه کی باشه و چه بی کو وقتی من هنه ستران اندیجین گوداری بکن قطنا بملودیا موزیکا کت چه دیگه هنه کی ام دبیهزن باش تبی استفان هنه کی از خوزم تو بحثا موزیکا کردی و ارمنکی بکن تکلیاوی چی نه چیش برکو هر دو جسر وی آخر مزمون یعنی ام بالا خود دنه دما کرپت خجود کدنگ بیجه که پرمزم بو و تایبت دنگ بیجا کردی دیجی gelek jê bi lawkê metînî naskirin di muzîka Kurdî de ê ku ew stran got û paşa jî aram Tigran û gelek kesên din. Ti bi ku neke muzîka Kurdî û Ermenkî hinekî gihîştî hevdû, damarê wan gihîştî hevdû, tekiliyek wanê xurt heye. Ti vê yekê çawa dibîne? Yani ez hurde muzîka jî ez li hevde nikam durxim. Ew yek tiştê xwe hani ferq dike. Ew jî dîsa li ser vê karakterîstîk bi Kurdî çi ye karakterîstîk ez nizanam ama ew tê bîra me. Hani pir ferqê xwe tune. Ew hir dijî merî divê dikeve dilê me gotivê. Hani li ser ew ê ez bim bi Kurdî stra merî divê dayîkê rebenê dilê merî dişewte, dilê merî dikele
ev çıtı vir dibe kelamı me da stranı me da jem ez dibe mayrik ez laxaterim yani. Ev tiştana fark dikin belki bir zaman ama ev rahi ve aynı. Yani ve herda hem yani çen millet hem tav yani ne Kurdi ne edici Süryani ji edici yani stranaji bir gotunji bir çanji tişgi aynı yani boy ve sıfır fark ne bileyim rast yani em îro lamedê dijîn û lamedê jî herî dawyana gavat sohbet kiro hat biramî yani ew tekiliyana bera Kurd û Ermeniya de mesela Cerbena Pesarkis beryana bi hefteyekê 10 roja rehmet kir li Amedê dije Ermeniyê herî em bêjin yextiyar navsere bû û îro li wir di Sûriyê em zanin şereke pir dijwar jî heye û gelek cîn tê tahrîb kirin cên qedîm cên em bêjin kevnare yê dîrokî û di wir de jî cê ku em dizanin Ermenî file gelek lê dijiyan li wir jî hebûn û îro em bixabin li wir jî heman keraset tê serê wan jî divê yekê çawa diyon wek hunermendekî ez dixwazim pirsim yani ne mesele pirseke siyasî falan yani îro em li vê coğrafyayê dijîn û wê de Ermeniyê ku wir dijîn jî ew jî wek Kurdên ku ji wir terk dikin û ew jî derkevin û her diçe coğrafya vala dibe bi vê rengê jî ew çiqas bandorê li afirandina muzîka te dike tu dikare hinekî vê bimîne ez jî hezbim ez qalivê bikim ew mamostey me Amedê migir Rîç Margosyan vakta Surpgiragos vebûye got navê te dane işte kuçe navê te dane navê min medine ki hûn dikin navê min bidin di sê Ermeniya hînin di nav van malakin ez bi vê hîn kêf xweş dibim yani ez bi vê pir bi vê gotinê ez pir ew bûyim vê çaxê rast e yani ew insan te yani ew mirovana terin e xelas dibine yani ez jî vê naxwazim kilîsa çêbû em çend mere em top bin yani nizim ama merî pê dilê merî dihezî yani li vira berê işte 100 salî ber vê tu jî bûye ew hewşa ew ama teze bi pêçiya tikanîya vê yek dosê yani boy vê ew muzîka bi min pir baş tê pir yani bir deger tê kez dibêjim ez dibim ka ew hewşa gîle paş min e ew 100 salî ber vê ez eva wê nakim yekinê yani yek heval dibin wîn bir yani bir nakin wîn mesela 100 salî ber vê mesela 100 salî ber vê nine va yani em dixwazin em teze neva bi vir hada virşin da em hevdira bibin em hevdî hez bikin em bi stranê hevdî bêjin em bi vê dixwazin em yoksa ez mesela 100 salî ber vê çima tim ser ev dibim ez dixwazim mira vir hada Stefan çima navik biyaniye bira nebêjin yani bira tiştek doğal bela pir normal bijû normal be ku tê gotin bira va jî normal be ez vê dixwazim ez navêm ama ez dibim ki 100 salî ber vê vana normal bin li vira yani yekî ra işte bavê min ra dibe bibî ew nê hena wir girbine Agope işte Hovanese Stefane Xaçike ev navana tiştek normal bun vaxt zemankî çima teze em ya jî teze eşkere dibine mesela bi navê xwe bi çanda xwe bi dînê xwe ki dertêne meydanê çima va însanana ben işte dîsa derketin vana dîsa heze dilê xwe de tê hezeke wir bibe yani va bi tiştê xwastinê
خواست ورد خازیه که به جیان دوام که برگه برا مثلا مجی هوا او موزیک مجی هوا نه او انتقام اجتوا هاکر امجد کنها بکنها فر هذا كم او يعني اما به امدنرنه که وا به ملت دیجی هرچو hani خراب دبیه او کنسر که دا başkan Osman گفته به کردی جی به گفتنه که هی یا ام تاشته بون اونجی بون نوروش yani تزاجی عین تشته بونه چما ببین yani چما کردی ve zulmü bebinin لعرض خا او ve روی کینگا از نظام از چم دکتر سوره belli saat ki yasak rakırın kadar rakırın. Ev millete git bar kırıvı serpeşt düşün. Hat bir amı deba ve me ki tiştek mera digotun gil berça ve men derbaz bu. Ev mina film ki az runuştum şuna kadar nege mi şikaştı. Yani تزوج او تشتانه هنن هم نه درده 100 سالی بر ویژه عین تزل دبیه yani برچاوی ما دبیه yani برا وقت تشتانه بنده نبن بوی و که چانده جی که موزیک جی که دینه جی که وقت به چیه جی اما وقت نه تشتک reklama ne tiştik bir gösterişe ne tiştik bir çava bejim yani hakir az hazım ke bxabım yani az vama berdin ke ha jiyana xod devam ne az kesira demim ha bike ne az kesira demim tıçma ha tarihadki tıçma ve strane de beje tecmira ma yani hatta حزبك يعني حزبك شيء يعني شو زرار من دقيته او دردم او مزيجاجي پر خوش پر بهز واقوتني من دبنا بس ترانك تمهنه کی خمگین جکر راستی یعنی او دیمنا هاتم برچاوی ماجی از خوازم هنه کی تو بحثا هن جبو پیش روزه خباتی خوی کت خوازه بکی وقتی ما زیاده تونی تتخواز چپ که وک آلبوم تشتک برتسیتی تونی تو موزیکا خود داویا داوی تخواز بگینه گلک مرووا چه هی آنها؟ yani albüm هيا از فکرم ده هيا از yani کسی که کانم از به پروژه دوام بکم او هر که دوام دکیه جی زیاده دبیه yani فهم کردن زیاده دبیه مناک مگوتی işte dünya perstikiye ev persa bime per kıymeti az kanım derde xabim ama ve deriye venne kiye dile xada titiş nabiye که دریا و بو تکانیه تکوی اوج کانیه دل تکوی استفان تو د موزیکی د گاوت موزیکا خوشت که پیوات شکوتینه موزیکاوی حمیتنن ای گالری هی تونه یتکارنه که بس به چاوا yani موزیکا کوتی رو بجه پیوی وان گالرینن آن تو بخواد نویسه گالری yani پر گالری ama emin cihayı bestemin cihani yani kası که kanım derdi خابم از بسته خو چه دکم اما ایک گزانن مری میورا ایک زانن از وانا ترجیح دکم که دور دا به ها بابا او بیه اوا کردی بی işte Allah Allah ve de be سر و از kanım beste خواجی وی را به اما سفته گالری مری بیشه کم هفت ناس بکن داوی گاوا کت د فکر تو البوم که در خی کسی کوبتر د خبتن هی یا تناصر خواه
solo. Şu fikir yani acı. ev براستی هفالق میده های مرا هایی که از حزبم او جیواره ام بوی واتا ام در کتن وره ام در هفال من از ویراجی سپاس دکم از دخوازم بوی واتا ام درخن او دودو لیدخل yani kan binirim az zooloji dibe Yani işte diğer tüne yan ha. na Hatta tam bir kemale hatta ku baş mı bitir beji. bele Paşa. Yani vakit çıkas vakit de peşi akwa eğer tiştek kusab. yani az ve işte Salih ma tahmin kim Aa. ki bu az me de az harim stüdyoya kebim ama şey bikim yani az pır da khozum Başa. Olam jî bi hêvî em ê bendê bin eger tiştek wisa derkeve em dîsa dixwazin te bikin mêvanê xwe eger adima bite derkeve ji bo me jî wekî ciyekê xweşiyê be em ê bername bi stranekê biqedînin ama pêşî berî ku tu strana xwe bêje çend gotinê te heve tu ji me re bêje em ê kêfxweş bibin yani spas az mêvan kirim az gelek kêf xweş bûm براستی از پر کیف خوش بم بقیس کردیجی من دو هب نگوته بیان yani az bu vece spas dikim yani jana xwe de xas kurdî ne peyvand na em jî kêfxweş bûn birastî eger cê ku xwe îfadekirinê hebe cê ku ciyek azad be ez bawerim her tişt müzik jî axaftin jî û huner jî wê bêtir pêş bikeve xweştir be ev jî dîmenek bû ji wê ez bawerim û spas bû hatine te ya bername me از دخوازی یکی بسته خوابم لسر سرب گیراگوس من چند سالاشون دا کلیسا خوام چکر او تازه جمع نکن تکبنه او با قدقه کرن به بوی وی مگوتویشت yani چند سالا بر وی دور دا yani ibadete xakirine ez ketime disa az ser ve düşmüş bim peşve kalemin nav verdavin tezece ez yani sırf carek mir teze disa rabu ser ve mi beste çekiriye o bakazıcı az yakici Kurdi Ermenki duhafkim. باشه به موزیک بقدینن بری وزی خاطری خوش میوانه بخوازم اشتماشوانین ما وجده به مساعده اتجی و بحثنا تمپر که خوش مستر سر جوابی دوباره تماشوانین هجا دوی برنامه خوشیده ام به هنرمند ارمنی استفان ربون ام هیوید کن لاخه که آزاد ولات که آزاد هر کس به چند خوب زمان خوب موزیک خوب کار به بجی و کار به خوب بگینه هر کسی حتی میوانه کردن و برنامه کردن ببین بخیر و خوشی شب باش 아한 오랭 호한체 zankaget gülse gırgin pare kezi surp girago gırgin pare kezi surp girago Bes ıskat sume ve raznun te Dikrana gerdi umen şadgar o sazey Dikrana gerdi umen kezi şadgar o sazey Bardezitme çağı toğneri can sarartıyor can saranan çe Bardezitme çağı toğneri can sarartıyor can saranan çe Ano kayle ısçıgan menk Anon stornig nerene
Anon kayle öz çıgan menk Anon stornignerine Yes haçigin tornu Stefane Men kezi tunmezi pariyega Men kezi tunmezi pariyega Dest baş.